ole September ni samni le pariat tho tan ni kan lo thang le ta ka channel min thir sak tu zong zong te in hnen alom thu ka sai nun le duwa he ka channel hi min lo like saka comment te po lo siam turin kang hen chawa apai mo bera chuan min lo subscribe sak ngai turin kang hen chawa ni longta district chunga thu thar ber ber te le thil dang mit ti tai thei thu thar om te ron ta lan zel katum ania chumi long mu zel theidan min lo subscribe sakin notification bell long het ke bokla district thu thar ber ber te midang te hena sil zel thei turin ibeng alo var zel don ani vena hian covid-19 chungchanga longta district din mun thar ber kan ngai tha anga thu thar dang karon tar lang don lova tun naya chanchin thar le social media luan he tak mai LADC sarkar in VC angamazat a suspend chungchanga puai chuanoma executive member LADC local administration department sangtu in he VC suspend chungchanga sarkar malakna asoi fiana karon tar lang thung don ani te chuan ka channel min subscribe saktu tele du sak taka min lo thir saktu te naktuk zana hian video munom tak karon present don chawani tun naya mam puirama lo nei tu te anbu sain ati che sak chungchanga voin khan amuna kalin sai chat nan huma te en fi ania he video hi naktuk zana hian karon present don chawani ti karon sil ru cheu ani ole tuna chuan covid-19 chungchanga longtai district din mun thar lam ber hetiang hian lo ngai tha ila longtai district mi le sa state pon atang lo ho government quarantine facility le home quarantine a khungsan mek zat voin tlayar nga thleng khan mi za somsari le panga ania anjinga mi somruk le paruk chu facility quarantine nin mi za le pakwa te chu home quarantine anne voin khan mundang atanga longtai district ron lut anom lova tin quarantine center atanga chuak anom lo bok ani chuan longtai a hian thunet mangin sample za somruk le pali endik ani to a rapid antigen test mangin sample samko le pariat endik ani bokani chung atangang le ZMC a RT-PCR test tura longtai district atanga sample thon to te atangin longtai district a hian positive case somli le pani mu chua to ania enkol dam to hi mi somthum le pathum ania tuna hian enkol lai mi pakwa anom mek heng mi te hi longtai covid care center enkol mek ni in an din mo an khiselna din mun ngun takavil ania tuna hian ngai to amman si lo ani tuna longtai district a quarantine din mun hetiang hi ani tourist lots a hian mi som le pakhat anom meka PWDIB a mi pariat omekin medical quarters a hian mi somthum le pariat tuna hian da mek ani boka covid care center a hian positive vek mi pakwa anom mek heng baka hian in lama in khungchang home quarantine hi mi zale pakwa anom mek ti chuan covid-19 sileng mek awanga longtai district a khungsan mek zat hi anwai in mi za somsari le panga anne thu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell min lo sak turin karon ngen che ani ole hei ni somni le panga kapua sang ni le somni zitop ni a MNA district headquarter longtai chuan press conference nein Lai autonomous district council here MNA VC te chuan lamu malpom lo chuan lam Chhartea te manga tun MDC election lom tura an chak theina tura suspend vaka an puta hei hi thudik lo ani ti mi pui in riat apoi mo hle in kasia
อาจารย์ชูกันไล่ autonomous district council ละa department concern LADC เฮียนมูมัลตักเละเฟลไฟตักินด่านโปรชันินinquiry commission เทีกันตีสินอันนี้บุรุษงาสอยลว่า MNF district headquarter ห้องตู้เต็นวันนั้น inquiry commission อินดินินหันตีไล่เวงเตโพฮีอินดินินหันตีตูดโพฮีอันนี้ลว่าไล่ autonomous district council ส่วนแหกนะกัน village council เตดูตอกโลละเตอันทิ้งตีสวลเตอันลงตีดิกโลปัลเตอารมณ์ทีนะสุดที่งาส่วนมุนทั้งกันอาคนสร้างดีพาร์ตเมนต์เนี่ยนะเฮียนแหกนะคอมเพลตอารมณ์ลุดทีนั่นนี่สู้คอมเพลตนะสู้แค่นี้ดีพาร์ตเมนต์คนสร้างเตส่วนดิกเลดิกโลเอ็นเฟียตูรินinquiry commission one man commission กัน constitute กัน appoint ทีนั่นนี่สุดท้ายพอส่วนdistrict council executive committee ฮีafim Quran ema plus one officer reliable chin commission tana tir turani ti kan village council ekina min phut angin plus one officer group A officer kan tir sin ani so kan officer tir te chu a reliable nirin kla ani chu tiang te chuan kan village council inquiry commission complaint omte kan tirna chuan inquiry an valathina an report conformity zul zui chuan atam bera suspend angai lo ve an thiamani an ron ti na chata chuan kan suspend ngai lo amar chu statement an ron submit veka inquiry commission in statement an ron submit veka recommendation anti lai ahi MNF ble mitam takina answer ahi ani recommendation hi officer ho hian an siam mangai lo ni asiam chu an lo omjeu thin suspend tu ra recommend emo suspend lo tu ra zia emo aum lem lo an statement kha an ron submit an report ka statement kan te ka an report statement ani chu an report statement kha kan officer zom tak te athok tu te le executive committee chuan ngun takin kanena hi suspend chi nge an ni an dik lo tak em an dik lo chuan suspend tu an ni kan ti chu tiang chuan fing phur takin kan suspend ani district council min han pu na hi tu na chuan Mizoram sarkara MNF sarkar chakta auma tin helai kan LADC area village council songpo le panga kan nei na po hian anni hian songruk le pathum sarkar lain keri hian som thum le pani kan la su tianga chuan har satna kan siam ngai lo an na thopo keni har satna kan siam ngai lo entinam department rang village council chu a grassroots implementation agency te along ni chu ta chon keni district council tang poin ain ko tu village council en ko tu administration ate an na thoda na te eng kima en ko tu department kan ani chu tiang chuan an na thona hi ngun de win an thok de game an thok thain ti te chu a department en ko tu te hian kan ngai kha ve reng thin ama ro chu hek la alo omin to kan sei to ong khan inquiry commission en dik tu kan tir thina inquiry commission chu kan tir thina ni tuna MNF fogin
district council member in Khantura MNF soi satavak anga min pu hi adik lova chu ta chuan BJP ho hian complain an ron thelu na savera hey BJP hian central BJP tuna sarkar lai mek hian heng kan VC te hian central sponsor scheme ate hian sarkar policy angin na an thokem tin district vigilant in charge longka district BJP te chu direction na takin ang longpe ani ani chuan an enquire lo thei lova an enquire tuna hen an la enquire zo lova an la anni tan po thil harsata aram pu ma thil ti harsata kania zoi zoin anti zela chu ta chuan anti som le pakhat kho som le pakhat anti chopi complain an ron thelu ani chu mi complain an ron thelu chu ke ni chuan ai mene le a congress a ZNP tilam ani lo complain lo chuan ke ni chuan adik akan complain he diken tin inquiry commission kan tira adik VC in sang fel thailo inquiry commission na amu te chu kan suspend in sang fel thei a complain tu te dik lo zo ka te chu kan suspend lo mai ani chu BJP ina an ti dana nia helaya hian department mo emo two party mo emo ani lo ti kha kan thia apoi mo le in ka ria tin chumi piala ma chuan hek na rang pan village council administration le thil ti dik lo hek na rang au ma congress unit te point mun sarilaya an lo hek bok ani tin chumi piala ma chuan mun sarilaya mi rang thangin complain an ron the lut bok ani chu ta chuan adik lo chu kan suspend adik chu kan suspend lo bok ani pending ati ma yang examine mek kan ne ya kho nga mo sa ta chung te po chu kan en chho se langa adik lo chu adik lovin akalanga kan suspend ma yanga adika chu adikin akalanga kan suspend lo mai boka chu wangin hi politika LADC congress sarkarian politika advantage satan man le kan tumlo kan ram le kan sarkar hian kan village council en kol na chungchang hian village council te hian administration thate nei sela na thote po hi dik sela ti hi kan du dan le kan kal pui dan le a few saratan po kan du thu sa ani kan ram le nam ta na kan tho ho na hian politics taka MNA tena district headquarters tena press conference mi pui ani lo lama motivate dot le thu tak ne na ti vak hi chu atha kan ti lo do ka na soi fel thei tam takauma min ron zo sela cheng takin a chan a kho si kan thil theiang ti po hi kan lo sia se kan du ani tin zok ka chungchang hian han soi du pakhat point pakhat chia kan ya hei BJP te hian an concern ani wangin an ron hek na hian central sponsor scheme ani mio wangin zok ka ti an ron tel tang pui an main point na an ron mang tlang pui ni chu RTI mangin
block development officer RTI mangin an deal chua ka an deal chua vek do complain an ron siam chu an kan commission te hian an en dik ani tin point thang complain tu te na an complain na point thang hi an en dika chu tiang chuan kan kal pui ani ti kha mi pui hian lo sia se a tha in ka sia a the siang si lawa thil ti vak sing hi party kan lom hi apoi ka ti tak seta an ni point he tiang hi tu nu chuan thil the siang deu lek in nong ti te se lom le in ka sia a sang ngen du bok ani MNF District Headquarters Press Lisa 15 Finance Commissioner tanga poisa local hi sarkar ro manna village council te kuta alu tu rani LADC Congress sarkar hian he poisa hi MNF VC te kuta alu tu hi an ngai ngam lo ani hemi chungchang hi voi tam tak kan village council LADC area hian village council association an oma he association hi voitam kanin koma he ru mangai po hian kanin kom rom tina tin 15 finance commissioner kan poisa earmark te po chiang takin a copy transparent takin je group lovin a copy thengin ka pen chu wangin helaya hian chuan MNF district headquarters hian thil an thia chuan pa ni in karinga an press release LADC Congress sarkar hian village council te kuta alu tu hi an ngai ngam lo ani anti lai hi chu an mani ril ru ni lo chuan ke ni ril ru ani lo ti hi chu kan thiat chiang anga ya hemi chung changa hian 15 finance commissioner district council amin earmark hi action plan siam turin min ti phur takin ti zat poisa 15 finance commission na kan mu don chuan avalong me tin MNF VC an ni emo Congress VC an ni emo lam kan ngai tu velo tuna hian MNF VC thi kan sei tong khan somruk le pathum lai ni chu hu phur ta ni ila action plan hi kan siam lawa kan pending anga sarkara kan submit lawa tuna han action plan hi sarkara stress sarkara submit vek ani to chumi min ron earmark sanction allocation zat ang chin chumi mil che chuan action plan kan siam chu sarkara submit vek ani to hei Congress sarkar khoi tur to ni lo MNF sarkar khoi tur to ni lo village council dinga piang te khoi tur ani mai ni chulaya chuan kan MNF district headquarters te hian thil an lo thia chuan tal ani karinga hei hi chu transparent takin village council association ho tu te po a copy kan te thapan MNF tuna kan village council association present ko hi MNF ani kan zeblo anti turani keni hi atho saktu kan ni atho saktu chuan aboi pui tu chuan kan boi puyang village council hian aboi pui thei lawa asan chu an la len lo wangin engineer te village council panchayati ras angte municipal corporation le angtin an la lian lawa district council LAD department hian kan khoya engineer te
thei to pin village council te mu tu ra hi an mu thuai theinan tin hun then khata chuan zan mu po tu lovin office po lai tak ka bangin kan thok tung ten an buai pui ani ti hi lo sia se a tha in ka sia hi ni 15 finance commission kan poisa earmark le kan action plan kan submit zia a hi mania MNF secretary district headquarter secretary te ma a po action plan bu le a sanction earmark hi ka sil veka abu po ka tilanga a sanction po ka tilanga a tha po an lak nge ka chu 15 finance commission chu changa hian kan soi fiat thei ni ro se official ang po in chiang takin muktu ro vek ani